I welcome to Glavi Food TV. Evo nas opet u top 5 igrica za slabe računare. Već ne znam koji deo, mislim da je ovo već peti deo. Ajmo mi da počnemo. Znači, idemo na petom mjestu Komšija iz pakla 2. Ovaj deo mi je nekako bolji od prvog, a i od trećeg dela nekako, ne znam. Ovo mi je najdrži deo, Komšija iz pakla 2. Pa ne znam, vjerojatno ste vi svi vjerojatno čuli za njega, možda i igrali. Ne znam, probajte ako niste, ako imate slabi računar, ili ako nemate, može, dobra je za zabavu, igrica, znači super. Virtual Tennis 4 je na četvrtom mjestu. Znači, ova igrica rastura koliko je dobra, znači ako volite tenis igrice i to, imate slabi računar, probajte Virtual Tennis 4 i tekako je dobar. Znači, tenis po tenis. Ja nešto ne volim da igram takve igrice, ali ko voli nek proba, super je. Na trećem mjestu SWAT 4. Znači, šta se radi u igrici, vi ste kao neki policajac, kako to nazovem, ne znam, specijalac, kako već. I provaljujete razne tu šifre i sve svašta, obijate brave i tako tu se šunjete i oslobađate ljude i tako dalje. Ako vas zanima ova igrica, pogledajte neki gameplay ili jednostavno instalirajte. Mislim, igrica je onako prosječno, meni se nešto baš nije nešto svidala, ali svi drugi kažu da se mnogo sviđa, pa ono, ide na treće mjesto. Na četvrtom mjestu PS6. Ako ćete da igrate zbog grafike, nemojte razočarati, skroz. Ovo je, znači, grafika nikakva, ali dobro, ako imate slabi računar, ovo će vas prilično dobro zadovoljiti. Znači, šta se radi, kao i svaki novi model u PS-u, samo imate ovdje da birate koji tim i ništa više nemate neke, ne znam nija šta sada. Imam novim PS-om. I na prvom mjestu Max Payne 2. Vi ste kao detektiv i morate da oslobodite tu nešto i da... Ne znam, ja tu igricu nisam igrao, samo sam gledao, ne mogu da vam nagađam. Koliko sam skontao, vi ste detektiv i treba tu da idete raditi misije i tako dalje, normalno, jel? Pa to bi bilo to za top 5 igrica za slabe računare. Mislim da je ovo već peti deo, pa vidimo se onda vrlo uskoro, vidimo se pre.